And in the Welsh Part-breds, we have the result for the first class in this morning. And if you turn to your page of 214 in your catalogue, you can note down those results. In first place, we have 1204, which is Emily James with Duke of Amethyst. In second place, 1199, A.H. Griffiths, Ceffylau Blueprint. In third place, 1200, Rachel Ward with Elizabeth Buckland. And in fourth place... Yn rhan o gleddol y prif gylch, ein ni'n croesawu dosbarth newydd wrth gwrs yma ar fore dydd Iau y Rhanfrid Cymreig i'r Eboles neu Adfarch Blwydd ddod. Ma' nhw wedi cael eu gwobre'n barod. I ni'n gweld y coch, y glas a'r melyn yn ei meddiant. A'r cyfle holl bwysig yna i ddangos i doniau pam bod nhw wedi mynd ar wobr gynta. Dyma ni Duke of Amethyst, allan o'r march Small and Envoy a'r gaseg Blue Rock Amethyst. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw.